Itinagan ti Ama. Napalabas. At na nakasipot ko ni Hepe Salvador, bayat ipanagpalpaliw na iti lugar anang surutan na iti dua alalaki. Inaramat nga ro ti Hepe ti kinasiglat na, ket nagbaligi anang parmag iti lalaki anang ipaturong ken kuana iti paltog. Iti sabali a bangir, napan ni Mayor at Chona itayan ni Padre Simon, ket kiniddaw naman iti balakat ti padi, may papan iti mapaspasamak iti pamilyana. Kabayatan na, napan ni Don Leon itayan ni Mr. Wong, ket kinasarita na daytoy. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Impakaklang liknak. Hawan dakes dayta, Don Leon. Uwen, awan ti dakes na. Ngem sa anak amennel, tapno jak maawatan ti kayat mo at tumbukan iti kasjay at norte sa Don Leon. Amamunak, Mr. Wong. Lumaki kayimak, napudno. Saan ko nga ugali ti agbalin at traidor? Iso ano di kag kidaw iti pamakawan iti kasjay ng sawang mo itay. Aldalaki di dakes ang mapasamak. Pangpangtaanak hati, Don Leon. Saan kumet niya ugali tagipamta? Kat iso ngay mayak ita. Tapno panik nakakin ka asa anak asinsinan laing a tao. Iso nga agkid daw kan iti pamakawan. Bayat ang makapagpanunutakpay iti nasayat. Saan? Nya! Sikuladuam kabalam kalpitan katilyo paltog patulong mukanyak, Don Leon. Sige, Don Leon. Iputok mo. Nusar mo kabalan putok dayta paltog. Dimon patulong kanyak. Nasay saya at lemang mulangan dayta. Timon ulayan sa kakala ikam ko. Am-amunak, Don Leon. In layat, in tanon. Boss, ang pangay manugot kayo ang nakapanaw pa ilasi kakaradkad, tagijay at tao. Maximo. Ang mukha da sana na saya at may naramid ni Don Leon, iti panagsari tayo. Madlaw, iti langayo ita, boss. Anya tinarami day jaya, Don Leon, boss? Pinatulungan nak paltog. Anya? Apaya di nyo yung pag-atagos, boss? Apaya pinalubusan tayo pa ilangan nakapanaw da? Saan kagtanag, Maximo? Hada na itani kanito pala amin panag. Tumteng matlang umno kanito pala dahi jay, Don Leon. Pagtasa na limawan ni Mr. Wong, amo. No'y naramid na ti kasjay. Namulaan ko man iti bala ti ulo na. Amo. Ngam amok ang nasakit tinagam ni Mr. Wong iti kasjay nga naramid ko. Mamati ak, nga adan tulat tapang balas na kanyak. Kat day tatirumpeng sa ganak. Day tandayan ti rigat na, amo. Noan yan to, ti aramiden ni Mr. Wong. Di kagdanag, Bogi. Nalipatam ka din. Teritoryo tayo ti San Bartolome. Halangan magngetulog tayo ani Mr. Wong kitintagari. Saan ko nga itulog ang mapasamak na ito? Nakapasyar ka, Mat Monica. Kaano lang dahi di imbaga ni Manang Ising nga mga numabayag sa kanto makapasyar dito simbaan. Impamuspusak ti amin, Padre. Jak itulok alapdanak ni Papa. Itinakairwama kon nga aramidan. Monica, Awan ti sino man ang makalapad kanyak nga umay dito pagtaengan ti Diyos, Padre. mawatan ka, Monica. Kat, kumusta kayon, Padre? Aklunag kang ka. Asaan anasaya? Apay, Padre.
At dasaan miya pagkinawatan ka ni Narding. Ha? Ne, maipapaniti anya ti saan niya apag kinaawatan, patre. Anya tinapasama? Ayan ni Monica, ising. Ay, day tangarot ka, ma'am. Rimwar ni Monica. Anya, ni, sa dino tinapanan na? Di na imbaga kanyak, ma'am. Basta rimwar apaman anak kapanaw ni Sir Leon. Isungarod ang madandanag-anak. Pampanunutak nga iawag kin ni Sir Leon, tapno dinak tumanan kaungat. Madanag-anak mo, ta mga noan niya ti aramiden na kin ni Monica. Sigurado ang makapungtot, dayjay. Ala, sana bale tawagak ni Monica. Siyak tumutan ti makaamukan ni Leon, tapno saan ka amadaksan. Marigatan kami ang mga identify kadagiti nakaengkwentro tayo, Chief. Patsik aganggan na itlang dito San Bartolome dagijay. Iso nakikoordinate kami kadagiti daduma a kwerpo ti pulisya. Kasayatan ti kasta, P1 Mendez. Saan ngamin ang mabalin abaybay antayo latan ti may papan iti day ta akaso? Chief, Masigurado kang adan masasaw dagiti agindag dito'y San Bartolome. Kontra kada tayo. Ngamin, awan pa iti uray may sa kadagiti napasamak dito'y. Ti makunaan na sulbar tayon. Agpatingga tayo lang iti makala iti lead. Ngam awan pa iti uray may sa anasulbar tayo. Nakababain, saan ka di? Iso asan arumbang nga agsardeng tayo. Aramidan tayo ti amin. Tapno maipaayan tayo iti hustisya dagiti biktima. Amum ka di analaos ti danag ni ising. Gapoy ti inaramid mo, iha. Mama, Naimbag tawan pa'y ni papam. Saan pa'y asimmangpet? Iti ka nito nga adan dayjay. Sigurado animanan ising ti kasi. Kunakman no saan mo akayat amaya dayo kada tayo ni ising. talaga matadyak kayat, mama. Imbagak matan, kasla inakon ni Yaya ising. Apay nga rod nga agar aramid kalatta iti posible apakadaksan ni ising. Awan mat siguro ti dakes na no napanak man ija simbaan. Saan ka di, mama? Iha, Maawatan na kumamot, mama. Kan pakawanin na kuma. No nakaaramid akmanan, iti pagdandanagan niyo. Ada ka rin naalayo impormasyon. Kasano na hamuan na kiti pulis dahil jay hideout. Awan pa'y, boss. Ah, Saan nga agsarsardang dagiti tao tayo, boss? Imbilin ko kadakwada anas ka na mamuan tayo. No kasano anasarakan dagiti pulis ti hideout. ama munak Maximo. Saan ko kaya't matlaytol? Nakasakanak pumatay no adamang talaytol kanyak. Boss, Isoy kagumaan yu amuan wanya talaka na pasamak. Iti kanito ada pakainaikan dahil jay Don Leon. Sikuladwak. Ipaay ko ken kwa na panag. Di na pa'y na paras intilo piag na. Apay akasta ti panangkit-kit ang kanya. palpaliiwag no napudot ti ulo. Adda ka di kayat mong ibaga kanyak, Jonah. May papan ka ni Monica. Anya ti may papan kin ni Monica. Pinalubusak ngamin anapan iji simbaan. Ngam apagpiitla ang mat. Sinigurado ka nagsubli adagos. Awan tan yaman na kanyak na ita. Ha? Agpaysol yun? Nyam sana kayat asawin tinaibaga kadyakon lapdan pa ni Monica ti kayat nangaramitan. Saan pala ang nagbalo ti amin? Noan niya tinaibagak ididamo. Iso tinaskan ang masurong. apay nga mis-isam kayo, boss. Ata kami na napintas panag na panunot ko, Maximo. Para itian niya, boss. Tapno mapalas ko dahil chay Don Leon. Gapo panang patulong na palto kanyak. Sikolado masok akong Don Leon. Gapo na laos pongtot.
no maamuan alamitek. Bos, mabalin ka dia maamuak no anya ti plan-planuan. Tay-chay Monica pang balas ko, Don Leon. Anya, Saan kaya Don Leon na si kakanak na? Ngam ka po'y nalamid na kanyak. Kalkalo ita na si kakanak na. Babaan kasta lamid tak. Mapalas ko, Don Leon. Anyang mapaspasama ka ka, Yaya Ising. Shh! Di ka natagari, Monica. Apay namin. Palpaliiwag ni Papam. Kaya't mo asawan. Saan laangan asyak timang palpaliiw ka ni Papa? Karaman ka matan. Si Kamot, saan akas iti aramidem apa ng paliiw ti kayat ko asawan. Anya nga rod? Palpaliiwag numakaungungot. Gapu iti iruruar mo iti kalman. Ha? Day tati agpay subalasang ko. Naku na ngamin ni Ma'am Chuna nga iso kanon ti makaam mo. Iso nga ita, palpaliiwag no anya ti mapaspasama. Itay pa nga daka ditoy, Narding. Hanggang di ka matagsasaw. Anya ka diya talaga tigagaram. Simon, saan mo't siguro adakas ti umay dito simbahan? Saan ka di? Saan? Nangruna no tigagaram ket agkararag. Tapno makapagkid daw ka iti pamakawan dagiti nagbasulam. Sa bali manen ti tinor ti saom. Amangan no sa bali manen ti pagturungan da ito'y asaritaan. Awan ti kayat ko asawan, Narding. Depende langan kan ka. No ikam iti sabali akay papanan. Panagkunat, diya ko nagbayag. Talaga sa bali manen ti turungan da ito'y asaritaan. No diyak pa'y lapumanaw. Adakan ka dayta, Narding. Awan ti manglaplapad kan ka. Sige, patuloy akon. Amo ka din akon masapol. Nang runa, kat sigurado as si katigagara dayta nakakotse asimbangpan. Saan kayo kadipay laang ang nagkinaawatan ka ni Hepe Salvador, Padre? Saan ko ngay libak, Mayora? Kasano ka unag ayat isusik yo? Mayora, pasensya kan. Saan ka sungbatan? Umdasan nga mo nga dasaan mi pagkinaawatan ka ni Narding. Sa bagay, talagamat ngamin nga awan ti bibiyang ko iti daytaket, Padre. Pasensya ka lakuman. Awanan nyaman na kanyak dayta, Mayora. Sige, Padre. Sumuragak pa dita simbaan, tagkararagak. Ituloy tanto ti agsarita, intun madamdama. Naibaga kanyot ni Mamam ti Rorarbo di kalman. Papa. Ngam kinunak nga wanan nyaman na kanya. Talagpakada kamat gayam kan kuana. Kan ijay la simbahan tinapanam. Awan mo't kat ti parikot. No natulnog ka kuma, Monica. Saan kat niya ramidem latan no anya ti kayat mo? Dayta, ti kasron ko. Saan mo't amay limad kan kadagiti saan anasaya at amapaspasamak ita dito San Bartolome? Saan ka di? Diyak kayat amay sagmak ka, iha. Iso asapay lang kuma, tamaawatan lang. Papa. Iha, ipatpatig ka unay. Diyak kayat niya dadaga sa mapasamak ka. Iso asapay lang kuma, taipangag na. Sap... Ha? Ado mauawag kan ka, iha. Hala, sungbata mong data, tarumwar kami matan kinibogi. Ada na patek kapag nami. Kumusta kan, Monica? Nasayaan man, Mr. Wong. Nakawag kayo man? Mas tawa kamin. Saan ka numawawag, aki daw tulong? Pala ka dagiti umili San Bartolome. Ha? Amumet, Monica. Nayatak mang tulong. Iti kasta, at ado blessing sumangbay kanyak. Nang luna business ko.
Medyo awan pa nga minti oras ko ita. May papaniti day taabanag, Mr. Wong. Apa, Monica? Di mo ko na umakan mang tulong maliklikat. Saan lumbang kasta? Kasi damat. Mr. Wong. Monica, ada plano pala kadagiti maliklikat. Kasapulak tulong mo. Agsalak ta kuma, Monica. Malukoy nga ta ni Mr. Wong ni Monica ang makisinarak ken kuana. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Don Leon itayan ni Mr. Wong ket kinumprontar na ti Insik. Saan pa'y anakontento ti Don ket pinaturungan na itipaltog ni Mr. Wong. Saan matapulos anang ipakita iti panagbutang tinaud-udi. Ket kinunana pa'y asaanan nga orayon ti Don nga iso ti mangalay ti paltog na ta sigurado nga dadakes ama pasamak. Iti sabali a bangir. Saan lata mapunas ti sana pagkinaawatan iti nagbaitan da Padre Simon ken Hepe Salvador. Kabayatan na, inawagan ni Mr. Wong ni Monica. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Basta awak namin. Saan ka numawawa nagkidaw tulong pala kadagiti maligligat umili San Bartolome. Ha? Amumat, Monica. Nayatak mangted tulong. Iti kasta at ado blessing sumangbay kanyak. Nang luna business ko. Medyo awan pa nga minti oras ko ita. May papaniti day taabanag, Mr. Wong. Oh, apay, Monica. Di mo ko na umakan mang tulong maliglikat. Saan lumbang kasta? Kasi tamay. Mr. Wong. Ada plano pala kadagiti maliklikat. Kasapulak tulong mo. Agsalak ta kuma, Monica. Ha? Kaya't ko mangted tulong kadagiti taga San Bartolome. Kat kasapulan ka, Monica. Iso agsalak ta kuma. Sabino, Mr. Wong. Agyaman tamayat ka makisinalak kanyak, Monica. Sika mangibag ka no sa dino pagsalakan ta. Makamu ka. Daramidan nyo yung presinto, Amo. Nasken na maalak ti panagtalag ni Hepe Salvador. Planok tagpatulong kampay idikan kuana. Kasano, Amo? Kaya niya tulong tigid dawam. Simple lang. Dimot at daw mauawag kini Jonah. Amo. Kampay idi. Ibagak ngaw awagan nakmet da jay ngaw mauawag kini Jonah. Kat ipang pangtana ti pamilyak. Anya? No kasapulan amang partuata kiti awan kinapudno ng istorya. Aramidag pogi. Iti kasta, maalak laeng tinananaya panagtalag ni Hepe Salvador. Monica, balasang ko. Apay asaan ka amatagtagaray? Di nagpakadanagan yaya ising. Adala ngamin pampanunotag. Anya dayta balasang ko. Ang mga noad na maitulong ko. Sika ang talaga yaya. Nakasuporta ka daws kanya. Rumbang laeng balasang ko. Amumet nga aramidak ti amin para kan ka. Nga uray kay papanan na pay siguron. Apapanawan nak ni sir. Dayta ti Jack itulok ang mapasamak. Jack lakit di umanugot a papanawan na ka ni Papa. Maximo, napanukot ko, Monica. Hagsala kami tamot laeng. Talaga nasirib kayo, Amo. Jack mapalabas lata ni nalamit kanyak, Don Leon. Yam saan dinadala sodos wakas ko. Nakasagana kiti ang yaman apang ibaunan nyo kanyang boss. Ipagayo lang no niya teramidek. Tigagdanag, Maximo. Talaga si kanam na mae kang lunan makatulong kanyak. Boss,
Dumwe ka na imbag. Iba ka kanya lumpang alamidam. Mama, Ha, Monica, apay ngay may ka dito'y, iha. saan mat siguro adakas no di magasak diti opisina, mama? Agpakada laang? Sa dino nga min ayat ipapanam. Mapanakla iti mola. Di magasakon diti opisina. Tapno awan ti makunam. Iha, Di kagdanag? Taawagak itamat laang ni papa. ha, Agpakada akan ko na. Ngam kayat ko amang ngag mo. Tapno din tukat agungat ni papa. Anya ti aramidem ditoy, Simon. Arding. Apay nga da ka iti daytoy a lugar. Panagkunak. Ket awan mo ti dakas na no imayak dito saan ka di? Saan pa'y na ikat ti kordon ti pulisya ang naipalawlaw iti daytoy a lugar. Kaya't asawan dayta, awan pa'y ti mapalubusan nga umay iti daytoy adiso, ang nakapasamakan ti inkwentro. Imayak dito kaspadi, Narding. Kas makita met. Suot ko ti abitok. Ha? Imayak. Tapno bindisyonak daytoy adiso. Gaputad da dagiti biyag anapukaw iti daytoy adiso. Simon. Kinunam ngay naramid mo lang ti pagrabangam kas pulis. Pues, baybay anak met nga rod amang aramid iti pagrabangam kas padi dito'y San Bartolome. Anya nga oras ka nga gawid, Monica? Papa, adag lang ang itipol. Awan man siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Ti saludsod ko ti sungbatam, iha. Anya nga oras ka nga gawid? Kak maibaga, Papa. Amangan ngamin no maliliwak nga agpaspasyar ijay mall. Kadyak mapuutan ti oras. Kayat ko ngamin ti agaliwaksay. Anya? Ngam ikali ka sa anak amasip nga tan, Papa. Kakuyog mo ka din ni Ising. Ipilit na ti sumurot. Ngam jak inkuyog, Papa. Jak ngamin kayat ang mairamraman iti ungat mo na bilang. Anya? Agpalit ka kumakanyak, Papa. Kinunak matan. Sa anak amasip na tan. Agawid ak amasapa. Tapno awan ti makunam. Alangarod. Nyam siguraduam lang atong palam ti Karim, Monica. Boss, tayo jaya ni Monica. Ison Simrak iti restaurant. Amo mo nalamida, Maximo. Nakasaka nakakatin. Wan, boss. Di ka matanagan. Aganad ka laeng. Jakayat masiputan na ka, Monica. Amanga nagatap. Nakasagana kon, boss. Hala, tumsa ka kon kotse. Mapanakon listaw lang. Ulitak, Maximo. Jakayat agbidot ka, papaalamid ko ken ka. Nagsarita kayon ka ni Monica iti cellphone. Saan ka di? Wan, Jonah. Apay nga ron ngay may kapailaan diti opisinak. Di mo ko naan asyak manen ti kaguram, Leon. Pangasim. Inawagan na ka ni Monica, tapno ipakada na ti ipapan na iti mall. Imay pa'y nagpakada kanyak iti personal. Jaka mo, Jonah. Nga magtibtibayo ak. Anya? Iti anya agapo. Dahito ti jakmat mawatan. Isungay maya kita dito eh. Nang rona kat jakmat na danon ni Hepe Salvador di presinto. Leon. Ang imalay. Ikagumak ngayaw awan dahito ya marikriknak, Jonah. Amanga nadapay kayat mo kanen, Monica. Agodal ka lang. Nabsug akon, Mr. Wong. Sigurado ka? Wen? Anya ka diti inyawag mo kanyak. Dahita ko man ti pagsaritaan ka. Plano ngamin mang tedakkel tulong orphanage dito sa San Bartolome. Ngem daw ko, si Kagplan. Tapno saan ibagada dumag palpalas tukak. Ha?
Pulungan akati, Monica. Day talagayam. Awan ti parikot, Mr. Wong. Pakamuan naglaan. No kaan mo ti panangisayang kat mo, iti dayta apla. Jak ninamnama daytoy ayo umay mo dito'y simbaan, Don Leon. Padre Simon, Anya ti maipay ko. madanagan ak ngamin. Gapo iti mauawat ko apang ta. Anya ti kayat mo asawan, Don Leon. Padre Simon, at damang ipangpangta kanyak, kanti pamiyak. Iyo man ko kumakin ni Hepe Salvador. Ngamjak na abutan ni Presinto. Kasta ka di? Day tatagpay so, Padre Simon. Amangan no nagsin nalawasi ko kayo. Naggapo ngamin dito'y ninarding itay laang. Kasta ka di? Wen, Don Leon. Isulakit diti makagapo. No apay asaan nyo anadanon ije presinto. Ay na, agyaman nakta si mangput kan Monica. Iyaya ising. Madanaganak. Alas 4 nga minen iti malam. Amkag nga amangan no sumangpeton ni Sir ngem awan kapailaang. Imbagak matan kan ka, Yaya. Jak agaramit iti pagpungtutan manen kan ka ni Papa. Monica. Inawagak ni Papa. Impakadakan ko na ti iruruar ko. Nakasango pa'y ni Mama iti inawagak ni Papa. Kat, naimbag ta di nakakinaungat. Idi damo, nagungat. Ngam imbagakan ko na, ngagpag napagnaak lang ityamol. Kat naawatan nakmat ni Papa. Good! Mayat parang bidyom kada kami, Monica, Maximo. Jak ngamin kayat ama upay kayo kanyak, boss. Pelikod. Kasayatan kasta lalamidem, Maximo. Babaan kasta lalamidem, sigulado kanayo na nanay panagtalek ko kan ka. Boss. Tika agtanag. May kan kanto dakkel kung kuna. Kapo kinapudno magsilbi so kanyak. Tandaanam kanayon daytay imbakak. Agyaman no kasta, boss. Ket namnamain nyo nga iti kaano man. Agtalin na dakto iti kinapudnok magserbi ka na kayo. Good. Hala, dumagag ka na impag. At ay bilin ko kan ka, Maximo. Talaga tinungpal mo ti Karima. Imuna ka nagawid dito mansyon nga miti siya. Imbagak matan, Papa. Agtalak kayo kumakanyak. Jak itulok ang madadaal ti panagtalak yu kanyak. Nasayat no kasta. Ada ka di pa ibagayo, Papa? Kaya't ko kumanti mapan iti silit ko. Sige laeng. Mapan ka niha. Awanan ti bagakpaykan ka. Agyaman na, Papa. Saan narumpang ngagtaligak latan ni tanak ko? Amangan no alilawin naklay. Naskan niya agbalinak anasipot. Kumustan, Hepe? Mayora, ladingitak na ibaga. Ngamawan pa'y latinasaya at may ibaga kada kayo. May papan kadagiti igmi akaso. Hepe, Ngam madamati panagtignay dagiti taok. Saan da ngagsarsardeng? Nang runa ni P. Juan Mendez. aramidan nyo ti rumbang. Ikagumaan nyo arisutan dagiti napasamak a krimen dito'y ili tayo. Juan Mayora, Datayo ngamin nga opisyales ti nakababain no awan ti maramidan tayo. Iso ang kasayaatan matlaang no agtignay kayo, Hepe Salvador. Apay kasta ti panangkit-kitam kanya. Sir, Adda ka di parikot. kuang amin, sir. Amkag nga amangan no kaungot dakmanan. Adda ka di ammo mabasol mo. Nga iso ko mati pangungtakken ka ising. Awan matkit days. Matlagayam! Apay nga ro damadanagan ka. Ay, awan, sir. Hala nga Roden, ituloy mo dagiti trabaho. Saan kat aday tagdanda naglatan ter aramidem.
Jak kayat ti kasta ajar mo ising. Nakarkaro akasuron kay ti kasta ngar aramidem. Magagaran laki din ni Mayora, Chief. Iso nga may manen nagsaludsod kan ka. Piwan Mendez. Ore asino nga min. Talaga ati kayat da. Kat masulbarin dagiti napasamak a krimen. Ngam sana kaskarina ang maaramid tayo dayta, Mendez. Ammum, no kasano karigat ti agkalap iti impormasyon. Day tangarod ka, Chief. Numarigatan tayo ng agkalap iti impormasyon, nakarkaron ang marigatan tayo ng agkalap iti ebidensya. Nasirib dagiti kriminal nga agdakdakiwas dito San Bartolome. Naku naman, malaksidanan nagda. Naatap da pa'y. Pudno dayta, Chief. Ngem saan tayo nga agpaatiw kadakwada. Di tayo itulok adda tayo kit din apan nakabagi ti linteg. Ti pagayayaman dagiti kriminal. Anya tararamidam, Jonah. Ad-adalok man dagito'y apapeles. Anya? Tayo nyawid mo pa yun dito yung mansyon dagiti rumbang ko mga ramidam medyo munisipyo. Kapilitan, Leon. Diyak kayat nga adda ti saan ko ang maadal anaimbag kadagito'y apapeles. Sabagay. Malang, panawan ka pa dito, Jonah. Nasakit tulog. Kaya't ko taginala. Ingkalatan iji silenta. Oy, sige, Jonah. Awan mo ti makitak amadi kadagiti nakalanad kadagiti apapeles. Isa pa nagkunak kat awan ti parikot kadagitoy. Perma aklangan. Tapno iti kasta. Aw. Diyos ko. Numero lang ti agparparang iti cellphone ko. Amangan mo isumanon dayta-daytay mangbutbutan. Ngamnas ka na sumatak. Amangan no emergency. Hello? Mayora Rugante. Umadanin di kanibusanan niya. Asang kapamilya. Anya? Anya taramidan ni Mayora Chona Rugante, iti kasta na iyawag ken kuana. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.